Dobar dan, dobrodošli. Okupili smo se danas ovdje pomalo tužnim povodom, ali opet srećni i zadovoljni što imamo šta da kažemo i što treba nešto da kažemo. Danas dajemo književni pomen jednom sjajnom mladom čovjeku, sjajnom pjesniku, Mišu Sladojeviću. Mnogo mladih ljudi ode sa ovoga svijeta, a da za sobom ne ostave nikakav trag, osim što ostanu u uspomenama svojih najmilijih. Mi možemo slobodno da kažemo da možemo da budemo, neću reći srećni, ali jednu mrvicu zadovoljni što je iza Miša ostao jedan zaista vidljiv trag. Trag u vidu poezije, najznačajnijeg našeg izražavanja koje može da postoji na ovom svijetu. Sve može da nestane, ali poezija bude i ostane. I ljudi se sjećaju pjesnika i sjećaju se poezije. Zato bi bio red da sa poezijom i počnemo, pa ću zamoliti Draganu da pročita neke Mišove pjesme. Ja nisam ptica, nego čovjek koji gleda u bunar raseljenih, jer ne izgovorih riječ krilatu. I čime da nahranim pticu živu, kad vinogradi ko živi leš cvetaju u meni i ponavljaju me drugima ko sam. I kako ptica da ne sazna kad nisam ja, ona je samu sebe otpustila i javlja sunce nepotrebno pesniku i zori. Ja ne mogu da povraćenim vinogradima vinograd povratim, niti da prinesem krvi žednim visinama koji ne postoje slobodne oko mene, jer mene tamo nema, iako sam i dalje mrtav. O onima kojih više nema najbolje govoriti kao da su tu sa nama.
kao da imaju šta da kažu i kao da sa njima razgovaramo. I mi ćemo danas malo i da razgovaramo o onome što je Miša ostavio iza sebe. Za one koji možda ne znaju, prvi put 2007. godine na ovom istoj bini sjedio je Mišo. I sjedio je još jedan pjesnik koji također nije sa nama, zvao se Radislav Samardžija. I jedan, znači, prekaljevi stari pjesnik, iskusni pjesnik, sa velikim pijetetom govorio je o jednom mladom pjesniku koji tek počinje da piše i koji stasava. Njegova prva zbirka zvala se Kolekcioner ovisnosti i straha i Mišo je tada na promociji rekao da je za njega strah pokretačka snaga. Njegova poezija nije tako govorila, ili je bar mi nismo tako shvatili. Ali ipak ja ću pročitati jedan samo mali, znači odlomak onoga što je rekao Radislav Samardžija taj dan i za ono što je važilo i što smo mi očekivali da će se desiti sa poezijom Miše Sladojevića. Dakle, evo još jednog tegobnika na Parnasu, svjetlom što se penje i neka mu Bog da i ljudi pomognu da tamo i ostane, ne zaboravljajući da bude uvijek sam svoj i najbolji i najstrožiji kritičar. I on je to sigurno postao, jer zahvaljujući njegovoj samokritici, zahvaljujući njegovom radu, došla je i druga zbirka koja se zove Četrdesetnica i o njoj, ali i o poeziji Miše Sladojevića večeras će nam, odnosno danas će nam govoriti Nemanja Škerić, teolog. Pomaže Bog, dobro večer svima. Drago mi je da smo se ovdje okupili. Naravno, žao mi je što Mišo nije sa nama, jer on bi najbolje govorio o svom stvaralaštvu i svojoj poeziji. Ja mnogo lično o poeziji ne znam, ali znao sam dobro Mišo i provodili smo dosta vremena u teološkim i filozofskim raspravama. I pravoslavna teologija je uticala jednim dobrim dijelom na njegovo stvaralaštvo. Dakle, čitao je psalme Davidove i pokušavao je da njegova poezija što više liči na psalme, odnosno da se na kraju i izvije u neku molitvu. Počeo je već, dakle, kako je sazrevalo to njegovo razumevanje i poezije i pravoslavne teologije, shvatio je da mora neko drugi da piše tu njegovu poeziju. Naravno, to je sam Bog trebao da radi. I ima jedna pjesma vezana za to, pročitat ću ovaj kasnije. Prvo da kažem nešto vezano za sam naslov njegove knjige. Dakle, mi nismo znali u stvari kako da naslovimo ovu knjigu kada je priređivač Novak Đukić, to jest ja sam mu doneo te njegove Mišine rukopise i on je probrao u stvari ove pjesme, izabrao one koji će da dođu, ali nismo znali koji naslov da damo. Ja sam se sjetio nakon jednog razgovora, pričali smo o tome koji bi bio naslov. Miša mislio da ne da nikakav naslov svojeg knjizi, da nema nikakav naslov, ili da se zove samo pjesma. I onda smo nešto razgovarali i onda je rekao, možda bi najbolje bilo da se zove Četrdesetnica. A Četrdesetnica jer je mislio da će da bude 40 pjesama u toj zbirci. Ali naravno Četrdesetnica misli se i na 40-dnevni post. Tako da na kraju smo zajedno, Novak i ja, izabrali taj naslov. Ono koliko ja shvatam poeziju i kroz razgovore s Mišom, on je u stvari pokušava da preobrazi poeziju Miljkovića, koji je bio njegov uzor. I glavni problem s kojim se on suočavao jeste to neko ništavilo koje je stalno osjećao prisutnim. Dakle, njega je u stvari plašilo
to ništa koje postoji pre nego što, za nas lično, pre nego što smo se rodili, i plašio sam da to opet ništa nije nakon smrti. Međutim, u tim nekim retkim trenucima, kada i kroz molitvu i kroz promišljanje osjećao blagodat, znao je da to nije tako, da je to u stvari neka đavolja varka i da će on pokušati u stvari da kroz svoju poeziju to na neki način preobrazi. I u tim nekim posljednjim njegovim pjesmama ja sam vidio da je on uspio u tome, dakle, da dolazi do tog nekog preobražaja. I baš mi je žao što nije ostalo još, što nije ostalo vremena da dovrši na neki način taj posao, odnosno taj proces je započeo u njemu. Dakle, on je pokušao u stvari da stvara jedan novi svijet kroz poeziju. On je duboko znao da sa ovim svijetom nešto nije u redu. Duboko je osjećao onaj Adamov pad i našu tu udaljenost od Boga, gdje nam se u stvari otkriva to neko ništavilo iz koga smo stvoreni, ali nismo stvoreni za ništavilo, nego smo stvoreni za vječni život. Osjećao je neki strah te biološke strane svih nas. Recimo, kad bi vidio da sin liči na svog oca ili na svoju majku, njemu je to nešto izazivalo, kao da se plašio da smo mi ljudi samo neka biološka bića. A to znači da smo ipak ta sličnost, dakle neka u fizičkom smislu među ljudima mu izazivala neki čudan strah, i on je pokušavao u stvari da pronađe neki novi model čovjeka, kako bi to bilo. Naravno, to je bilo, on je sebi zadavao prevelike zadatke na neki način. I imao je ogromnu energiju. Ja takvu energiju lično nisam sreo ni kod jednog čovjeka. Toliko kreativnosti, lucidnosti s jedne strane, a s druge strane opet destruktivnosti. Dakle, dat mu je bio jedan dar koji je maltene bio i veći od njega samog. On sam često nije mogao to da podnese. I ta nadahnuća i te stvari koje je viđao, znao je često da mi kaže tako u razgovorima iskrenim, kaže da se osjeća kao neki vanzemaljac i da mu je ovo sve izgleda kao nešto vanzemaljsko, nešto strano. Dakle, doživljavao je nešto slično, one užase koji su doživljavali egzistencijalni filozofi. Tako da se s te strane njegova poezija bazira na tom nekom egzistencijalističkom doživljaju postojanja, naravno jednom dubokom pravoslavnom osjećanju te odvojenosti čovjeka od Boga, i na kraju je pokušao da Bog piše poeziju, a ne on kako bi uspio da preobrazi u stvari sve to. Što se tiče teologije pravoslavne, bio je najviše fasciniran Nikolajem Berdjajev, koga je često i čitao i citirao, i ono što mu se najviše u svemu tome dopadalo jeste ta Berdjajevova ideja o nestvorenoj slobodi. Dakle, da Bog stvara svijet i slobode i da je čovjek slobodno biće koje u stvari, i pre svega ta sloboda mu daje kreaciju, i da kroz kreaciju sam čovjek u saradnji sa Bogom može da preobrazi ovaj svijet u kome se mi nalazimo. S jedne strane je bio Berdjajev, a sa druge strane ga interesovala i pravoslavna duhovnost, odnosno najviši stepen pravoslavne duhovnosti, a to je isihazam. Pa ću vezano za to da vam pročitam i dvije pjesme. Prva pjesma, ono što smo govorili, dakle, vezano za to da treba Bog da piše pjesme kroz njega, a ne da on iz svoje neke sujete, gordosti piše. Kaže ovako: niko ne zna koja je pesma mudra do Gospoda, niti na šta se može izroditi do Gospoda. Zato pesnici ne razmišljajte o pesmama pre Gospoda.
nego gledajte od čega vam volja živi, jer Gospod je pred pesmama. Gospod je pred pesmama. I ova posljednja pesma u ovoj zbirci kaže: useli se Gospodu srce i misao u srce gde je Gospod. Umno srce pevaj meni Gospoda, postah pesma od sveta. Dakle, ovo možemo bukvalno da svrstamo kao u neku isihastičku poeziju. Miša nije bio ni monah, nije bio ni teolog, bio je pjesnik i ja lično ne znam, dakle, da li iko, barem u našoj poeziji uopšte, vezao isihazam, da je ubacio te elemente. A to se vidi, dakle, useli se Gospodu srce, poenta tog isihastičkog podviga, tihovanja u stvari, jeste da se sabere kroz molitvu i da se spusti u srce, naravno ne u srce kao organ, nego u centar ljudskog bića i da na taj način u stvari sam Bog se moli kroz nas, kao što je Mišo želeo da ta poezija koju on piše, dakle da nju sam Bog kroz njega stvara. I ovo je, čini mi se, nešto na čemu treba insistirati, dakle, kod Miše, na taj isihastički element u njegovoj poeziji. To bi bilo to od mene za sad. Ja ću zamoliti Draganu da pročita još neke Mišove pjesme iz ove zbirke. Krv moja sanja, dok vetrovi sanjaju tami mojim suncima. Profesorima, mudrost neiskusna menja oblik kao vidra i uspravlja se ka sebi poput vodopada. U svaku pticu posumnjah, čim je voda s kameni, i pomislih da će samo njen kamen nositi ime moje dok me koleno ne zaboravi. U strahu svom i polje pitam, je li slobodno? Ja hodah, nepronađen, nadajući se ptici u pregrejanom hladu. Ali svi koji me videše da letim, rekoše, večan je odor njegov. Pevanje je samo stvar trenutka, prevrtljivom mi izobilju. Ali ja ne iskusih pesništvo, jer i onaj što leži na odru ispunjava zavet svoj čim ozdravi. U zbirci Četrdesetnica stoji jedan stih kao uvod u jedno poglavlje, pošto je zbirka izdijeljena na nekoliko poglavlja, i kaže: blago onima koji su na vreme zapevali i dočekali laste svoje prolaznosti. Ja se uvijek moram nekako vratiti na ovu prvu zbirku Kolekcionar ovisnosti i straha, jer da nije bilo prve sigurno ne bi stigla onda ni druga. Jer kad se prvi put pojavila ova zbirka i kada je Mišo govorio svoje prve stihove, vidjelo se da su to autentični stihovi i da nisu obrađeni, da oni nisu narušeni apsolutno nikakvim uticajima sa strane, nekim čitanjem drugih pjesnika, nekim rimama, sve slobodan stih. I ja kada sam razgovarala s njim, on je to tako i rekao, da su to samo pjesme koje su izašle tek tako. On u stvari nije bio ni svjestan da stvara poeziju. Nešto je u njemu tinjalo i on je to stavio na papir i to je zaista bila pjesma. Međutim, naravno, Mišo je u međuvremenu upisao fakultet i u međuvremenu je počeo da čita. Iskreno da budem, rijetko smo se posle toga viđali
i ja ne mogu prepoznati baš šta je sve čitao, ali se osjetite kakav utjecaj nečega sa strane. Međutim, on je radio ne utjecaj u smislu tom da je on preuzimao rime, versifikacije ili nešto slično od drugih pjesnika, već utjecaj da on ne može više pjesmu da izbaci na papir i da je ostavi takva kakva jeste. Već se onda trudio da radi na njoj i da je preobličava, da dobije neki oblik kakav će mu odgovarati u nekom drugom trenutku ili kakav bi trebao da mu odgovara u budućnosti. Naravno, daću za pravo svima onima koji znaju nešto drugačije. To je bio moj utisak. Ono što ja mogu reći da je zaista Mišo i dalje bio i ostao autentični pjesnik, bez uticaja. U njegovim pjesmama je, bar ja mislim ono što je on nosio u sebi, nije robovao književnim uzusima i zakonitostima, to možete vidjeti po tome kako izgledaju njegove pjesme, mnogi čak i nemaju oblik pjesme. Poeziju je, u svoju poeziju utkao bol, strah, gubitak sebe, neštavilo, dosadu, ali ipak i nadu. Useli se Gospod u srce i misao u srce gde je Gospod. I umno srce, pevaj meni Gospoda. I postah pesma od sveta. Ja sam sigurna da ovo nije poezija koja će se svidjeti baš svakom od nas. Ali će većinu koji čitaju ovu poeziju ona uznemiriti i sigurna sam da će je dugo nositi u sebi, da će o njoj razmišljati. Od praha koji smo bili, u koji ćemo se ponovo vratiti, pjesnik je pjevao svoj nemir i nemir svoje jave i svoj bol i zarobljenost u ovozemaljskom ništavilu. Ali bilo je tu i neko sidro i bila je tu neka nada, pa sam ja izabrala da pročitam pjesmu iz njegove prve zbirke, za koju ja mislim da daje jednu malu nadu u neko bolje vrijeme. Dakle, sidro. To mjesto negde u daljini, gde graniče i vuku astrali, čuje se poneki škrti rafal, čisto kao nepomena da ne bi zaboravili poruku. Lažno obećanog duševnog mira, čuje se i neka između dva svijeta, prosvećena, bezdana muzika da svira. Svojim tonovima odnosila je obnevidjelima mrak sa očiju, gluvima punila melodijom tajac ušima, da bolje spaze te čarobne simfonijske zvuke, te prste đavoljog violiniste kako miluju svoje proklete strune, koje su nam vijekovima stezale, gušle grlo, zaslepljujući naše ograničene, praznovjerne i jadne umove, krvavi gnoj davno prošlog vremena kao kazna culjaju niz udove. Ljudi na granici svjetla i tame su žedni sudbine drugih, oni je pišu. Grade je na temelju stravičnih jecaja, ožalošćenog naricanja, majčinih suza, a ruše i pretvaraju u pepeo smijeh, zamijenjen plačem, sa licem smrti na obrazu. Bez jedne igračke hodamo, ne vidimo se u odrazu. Zastali smo na ivicama s druge strane ogledala, ne vidjevši svoja lica. Ona krase ogledaju druge ljude. Ne obaziremo se ni na prodorne zvižduke straha, kao da smo nešto tamo zaboravili. Kao da je djelić nas tu ostao. Kao da je upalo u vodu nama nešto drago, vrlo. Ronili smo, kupali smo, željno izgubljenog života grlo. Dakle, Mišo je zaista bio jedan veliki pjesnik, imao je neosporan talent. Ja mogu da kažem, dugo smo zaista čekali na ovu zbirku. Čuvao je sve ove pjesme negdje zapisano, daleko od javnosti. Neke preko časopisa su stigle do nas,
ali sigurno, evo, da možda njegova prerana smrt nije došla, neke pjesme ne bi ugledale svjetlost dana jer bih on možda isklonio negdje. Ovo je samo mali izbor, ja se nadam da ćete je čitati i čitat ćete u osami jer ova poezija zahtjeva osamu i za ono koji piše i za ono koji čita. I treba će vam zaista vrijeme kako biste preživjeli svaki ovaj stih i svaku ovu strofu. Neka bude Dragana i poslije toga imamo još nešto da vam kažemo kratko. Grad Dangube. Stalno sam premeštao sjaj zvezda u svojim očima. Duša kosmosa uvijek je postajala sitnija čim je reč pregazi. Nije običaj voda brzina, nego običaj onog koji ne stiže da na dlanu sačiva bistrinu koja peva. U grudima sam čak i kamen nosio, dok je srce kucalo u provaliji, ali misao stroga, poput krvave zavisti, snimala je grad u kom dangubi smrt. Praznovernim, dok prvolik u slici napušta sebe, pred golom i nemolećivom datosti, što nema čemu da peva oslobođenje i nadu zemljištavilu od danas. 8. dan stvaranja je izmišljen slobodom pretvaranja i božanstvenošću, nepostojećim brojem 4 u kojem raspetosti naše žive proteruju bunare nekrštenja u kojima se gase i naše bitnosti. Stvarnost uslovljena nužnom zaljubljenosti umove nam osvetljava prelaznošću, dok dela naša nisu nada pticama i slikama našim što kukavički žive. Podmetnuto gnezdo ljubavi u našem drvetu koje ne treba živjeti u slučajnom spletu nebitnosti. Besmrtna Anastasija. Lepoto, ne napuštaj mi srce. Usamljeno sunce putuje u naivnim zenicama vidre, koja mudra i razmiče prostor za koren svog vida koji slepo kupuje. Istinito i strašno sija ostatak slova, prekratak za kraj tvog imena što viče besmrtna Anastasija. Ne podiži slabosti, poručno te molim, seni. Kroz glavu neba proleću ptice, sve u jednom trenu, i gnezde se u stablima, koja nariču pesme, mesto njih za zlatnik i grumen ostavljen pod sten. Preslobodno i strašno sija šuma u kojoj reka obavija te mrtvu i viče besmrtna Anastasija. Večna magijos božanstvenog brda ukroti mi zvezdu. Prevrtljive vode ponavljaju vodopade i provalija poreklo kriju, dok vrtoglavi vodoskok klobuče tajnu, branjenu ledom na koju mrtav pade. Ništavno i strašno sija ispisana krv, što ne natapati zemlje, ali viče
besmrtna Anastasija. Sam sam, snu moj večito pevanje. Zadnje suze imitiraju zadan sjaj oka, dok pesnik bez pesme za praznik čudovišno sriče, ništavilo za postanak utrnute pčele što ubija se žalkom. Preništavno i strašno sija. Pesnik koji s tobom sreće se ko čovek dok viče. Besmrtna Anastasija. Venčanice prošlosti, pokaži mi ljubav da se ne bojim. Ljudskost razbaštinjena predaka, krune, budućnosti i sna, ističe iz humke prazne reči koju prate rasprašene strune. Lepo i nestrašno sija. Ništavilo kog ne osjeća zaveštanost tvoja, kad viče besmrtna Anastasija. Mukost čereka vatri ne budi me iz mrtvog sna. Čovekolikost moli zloduha stvari svih u svetu. Izvan njega što strašno zveče kreptica koje pevaju ime, izobraženo u prvolik lepotom duha. Mrtvo i strašno sija, poročan pev, koji od agape tvoje slepi i mre pa viče besmrtna Anastasija. Neporočnost i sremska ne daj mi da mrem. Početak užasne je večnosti, gline, ogoljene i bez mirisa, zatiče raspeta zvezda, što plače ime duši, koja nema prost cvet da sakrije stid predvečnosti. Preživotno i prestrašno sija. Lepota moja, koje se ne odričem pred vatrom i dnom, koja viče besmrtna Anastasija. Na početku sam već rekla, znači 2007. godine na ovom mjestu ovdje sjedio je Mišo i promovisao svoju prvu zbirku Kolekcionar ovisnosti i straha. Mi danas njemu dajemo književni pomen i ja sam tad radila kao novinar, mada to uopšte nije bitno, ali bitno je zbog toga što nisam ne znala, ali sjetila sam se da je ostao jedan snimak i evo sad imat ćemo priliku, možda će malo biti potresno za sve, ali evo imat ćemo priliku da čujemo kako je Mišo govorio svoju poeziju. Volim te bez tebe, bojim se. Sa okolinom spajaš me, u isti kod bacaš me sa tim smećem. Sa populacijom tvojih bijednih i loših obožavatelja, nisam kao oni. Mrzim one koji te uzimaju, mrzim one koji te rađaju, ti si neprocjenjiva, a oni te za siću prodaju. Znam samo da sam iskren, moje emocije izražene su oštre, režu mi bubrege. Svršavam iznutra, topim se po tvojim seksualnim igrama, bilovanja, po zaljubljenoj glavi, prepone me svrbe, mažliš njih, opasna si rizikuješ ulažu od životne snove moje kockašćih. Krojiš me, oblačiš u prnje, prnjaš mi tijelo, to mi nije važno. Zemlju sam težak, propadam, vuče me, jedno na njoj stojim, zato preklinjem te, uzmi me, vada djelice kumne da se osjetim tvoj sretan. Ispuni mi tu posljednju želju
prije nego što me svirepo ubiješ, zgaziš i po stiklu baciš moj okaljani obraz. Prije nego što se osjetim tako malo u poređenju na tom tvojom arogantnom uzvišenom ličnošću. Nedovoljno jak da se od tvog blještvećeg vrućeg poljupca odbranim, nedovoljno jak da ti iz misli svakog organa suzbijem i obmanim. Srce mi zatreperi od tvog prisustva, znojim se. Jako me bere vrijeme koje prolazi bez tvog dodira na mojoj prosjačkoj ruci. Ti me bojiš, crtaš me onako kako me zamišljaš, onako kakav želiš da budem. Tvajaš mi figuru, praviš od nje masku, rastavljaš me, brišeš svaku vrlinu moju, svaku sliku na ovom svijetu, sve osobine koje me krase ubijaš, deformišeš, transformišeš. U zvijer se pretvaram dok mislim na tebe, a ti bez prestanka mučiš me, dodaješ na rane soli, te hrana za duše u neljudsko tijelo, podvojene ličnosti, rastrojava me boli. Ljubomoran sam. Svi te žele, sa njima se budiš, sa njima snimaš. Vodiš ih na sva ta lijepa mjesta, a ujutru ustaješ, oblačiš iz bijelu žutu haljinu, a na jasku postavljaš trag svoje nečiste zaražene krvi. I odlaziš ko previđenje u novi dan. S njim se budi nova zavist, novi rod, produkt tvoje perverzne prljave mašte. Novi sluga u vrtu koji moli da malo zabavimo voće i bašte. Sebična si, a ja pri pomisli na tebe rastapam se. Molim, na koljenima klečim, bacaj me, spuštaj me, zašto si tako okrutna? Spoji me i u beskraj raspi me, a crno bude tu na dan mog pogubljenja, jer bez topline u zjenicama ja se bojim i uprko svim poniženjima, uzmanjima, davanjima, jako te volim. Možemo da ovo dopustimo i ona se složi. Tako da, znam da je teško i meni je bilo teško. I Mir je jako teško, ali ako Mira možete izdržati, onda će mi svi ostati izdržati. I za kraj, otac Dražen mi nešto da kaže. Izvolite. Želim još jednom sve da vas pozdravim. Dirnut sam velikom pažnjom i velikom ljubavlju sa kojim ste sve ovo lijepo pripremili ovako čovjeku koji je, kao što smo svi rekli, bio neobičan po svemu. Inače, svaki čovjek koji ima neki dar, on je uvijek svima čudan i neobičan. Obično je on odbačen od ljudi, zato što se ljudi zapravo plaše njegovog dara i plaše da u njegovom prisustvu ne osjećaju se skromno ili ne osjećaju kako oni nemaju neki dar. Zapravo to uvijek je greška. Odnosno, to je strah tih ljudi i oni se plaše njih. Mi sveštenici nemamo neko veliko znanje u poeziji, pa ja nisam ni pozvan da o tome govorim, ali Nemanja je nešto rekao i važno što je on danas tu, da kaže i tu drugu stranu njegove ličnosti, koja je povezana i vezana je sa njegovom žudnjom i željom za smislom i za bogoslovljem, sa slovljenjem o Bogu. Zato je to bogoslovlje. A ako smo pažljivo slušali ovu pjesmu koja je malo čas puštena, to je jedan mladić, čuje se taj jedan mladi glas. Taj mladić, kao i svaki mladić, koliko god htio on to da prizna, ali ne, uvijek žudi za nekom ljubavlju neke djevojke, za susretu sa njom, za tom nekom momačkom srećom. Čovjek koga sam ja upoznao je bio neznatno stariji od tih godina, ali je bio ipak sazreo u smislu da su njegove teme upućene na nešto drugo, upućene na vječnost, bar ono što sam ja imao iskustvo u razgovoru sa njim. Iz tog iskustva mi govori. Oto je ovim pjesmama, pogotovo ovoj pjesmi Besmrtna Anastasija, čovjek mora malo da zna bogoslovlje da bi razumio to. Anastasija je vaskrsenje, vaskrsija. Besmrtno vaskrsenje, odnosno to je pjesma vaskrsenje. Tu se pominjaju i neke riječi koje su prvolik. Pominju se riječi kao što je agape, ljubav.
To su sve riječi koje su duboko u temeljima hrišćanstva i one poruke koje Hristos nosi svijetu, a koju mi kao njegovi sledbenici, svi, ne samo sveštenici, nego i mi koji su kršteni, koji vjeruju u njega, svjedočimo. A to je da svjedočimo ono što je besmrtno. Svjedočimo da mi nismo stvoreni za prolaznost. To je Mišo i dokučio. Dokučio je svojim životom i onda se javila u njemu ta muka, bar onako kako sam ja to zaključio, kako sad to da stavi u te svoje riječi i kako da sad svoj dar stavi u službu toga. Koliko je on sad to uspio u književnom smislu, kao što reče gospođa, o tome će se već pisati neki kritičari ili oni ljudi koji se to razumiju, ali kao čovjek koji ima cilj da dotakne to u svom životu i da zavrijedi tu besmrtnost, on je sigurno to ispunio. Ja to govorim kao sveštenik, kao onaj koji je svjedok tog njegovog iskustva. Još jednu veliku hvalu svima vama, hvala vam na ovom divnom trudu, na ovom divnom daru, da ovoj ženi koja je majka velikoga srca i žrtve nekako ispunimo ovu želju, ali ne, ona ne želi da mi nešto tu tugujemo i da mi budemo nešto tužni, nego upravo želi da se osjećamo ovako sretno i radosno i blagosloveno i što smo znali Mišu, ali što smo znali i što znamo jedni drugi. Hvala vam. Ja posle riječi oca Dražena zaista nemam potrebu da bilo što drugo kažem, osim isto što je on rekao. Hvala u ime gospođe Mire što ste došli danas ovdje, da i na ovaj način, dakle, odamo književni pomen pjesniku Mišu Sladojeviću, za koga sam sigurna da će se jednog dana teorija književnosti baviti njegovim djelom, a nama preostaje, kad nam je već dato da imamo kao ovdje, da čitamo onda ove knjige i da drugujemo bar na taj način s njim i jedni s drugima. Hvala Srđanu, hvala Slobodanu što su bili muzička pratnja, hvala Dragani koja je recitovala, Nemanji što je došao i govorio i svima vama koji ste danas došli, evo da se i na ovaj način sjetimo Miša. Hvala još jednom. Malo ja, ona mene slušala.